Alhamdulillahilladzi huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al awwalu falaysa qablahu syai' wal akhiru falaysa ba'dahu syai' waz zahiru falaysa fawqahu syai' wal batin falaysa dunahu syai'. Al adalil qadimil ladzi lam yazal mawjudan bi sifatil kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ayyuhal muslimun al kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sininna toma labiki dan ya sila surang malabiki yang kewir ya masiri kung Allah Ta'ala. Alhamdulillahi wa syukrillah. Iya muahrimun ripapuji dan ya beresalang pada kita ampai sekipay memasalawak masa lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamuari asani-asanna atu dangat tarilalan na ya onrongi ada pungatta rilalan na ya wattu mabarakae engkamatuiri tumaki tamatanga kung Allah Ta'ala na sabak barakana na inriki na sabak siagay ega na pamasena gangkanna wasele namatu wadding iriala fa dagaragah rilalan na atutungan linota makoto paropay mang waddi tuywi mancaji pak bajalaleng riasurimun rinda kung Allah Ta'ala mati insyaallah. Sila surong malabiki dan ya tama-tama malabiki yang kir ya maseri kung Allah Ta'ala. Alhamdulillahi wa syukrillah. Ced di tanrang asuk guru kemaraja tak lauri di umat salangnya. Namuka engkana koromay kung Allah Ta'ala de napaja na pinrengi ki yasangnya tappe. Allah menitipkan iman ke dalam dada kita. Mancaji tanrai idi natusay sa tauri ripitte ritanda ritapina kung Allah Ta'ala. Inna Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. De yamanan narufatawe lolongang iyasangnya tappe. Yang artinya ketika Allah menggerakkan langkah kita menuju kebaikan, berarti Allah telah menitipkan iman itu ke dalam dada kita. Mancaji tanrai yena rawattu melu inatari mapak duangat ta kung Allah Ta'ala. De na pakedo ki kung Allah Ta'ala mas sampajang sangadinna melu inatari mas sampajata. De na pakedo ki kung Allah Ta'ala mapalau, mabingkung, magalung, bahkan mabalu. Sangadinna melu inawereki kung Allah Ta'ala papedali. Apa bendenge de na melo kung Allah Ta'ala tarima sampajata, kira-kira de na pakedo ati mas sampaja. Seandainya Allah tidak ingin menerima atau memberikan rezeki kepada kita, de na pakedo ki kung Allah Ta'ala mapalau. Makanya ini adalah salah satu tanda. Maka de yero papujinna kung Allah Ta'ala ri atanna lebih batuway na iya papujinna indo elori anak. Lebih batuway papujinna anak elori tomatuan na. Makanya na iya atay miseng engi alena majapunna macap pakai doa atay alena. Banyak orang yang menyembah Allah tapi tidak menghambakan diri di hadapan Allah. Mega to sompe kung Allah Ta'ala tapi ternyata dia sengi mapake ata kiolono kung Allah Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu bisilmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sininna wawa matappe tamay wisalenge secara keseluruhan. Narikumakade kung Allah Ta'ala secara keseluruhan ajak na to si tengah-tengah narikomelo kisalang.
Mega tahu macap pasalangi watak kalena. Tapi terkadang denis sangi pasalangi atina. Makanya biasa ya ufuada ya rupa. Maka banyak orang yang taat kepada Allah. Tapi tidak banyak orang yang dekat dengan Allah. Maturu ri parentana fungala ta'ala tapi dena macawe ko fungala ta'ala. Tegewe yang sang maturu ko parentana fungala ta'ala ni kia dena macawe. Yobi mas sampajang, angkay mas sampajang. Rokok watak kalena, suju rupanna, tapi dena parokok suju i atinna. Sallaw watak kalena, tapi dena pasallang i atinna. Makanya, tidak jarang kita lihat orang yang senantiasa sholat, mas sampajang, tapi dena lolongang i hikmana at guruna sampajan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sampajangnya nalawaiwi rupa tawe untuk pegau maja, gau sia-sia. Ada sia-sia. Maka dewi alena Syekh Ali Jum'ah benenge wadingi ibali ayae tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Al-Quran. Innal fahsya'a wal munkar tanha anis sholah. Sitongan na yatu gau sia-sia. Ada balewe gau maceko-cekoy. Wadiki nalawaiwi untuk tatongi yasangi sampaja. Makanya ketika merasa berat untuk salat, mata anak penadingi untuk pegok deceng. Maka dia Andre Guruta, paris segeri pangkau kemu. Ajak kamana engkamu pa pangkau kemu de pamuto bakengi. Yari ga engka dosa pura mujama tapi de panak dampengi pungalatala. Magi nasaba iya tu dosewe wadiki nalawai pegok deceng. Sila suruh malabiki. Nanya toma-toma labiki yang kir yang maseri pungalatala. Bahkan ayat lain. Maka dari pungalatala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Puradena ipancaji bangsa jinge nanya bangsa rupa tawe sangadin na melo iji tamatca mapaki ata. Tegewe yasange mapaki ata pa. Yasange ata ya torok maki. Yasange ata de gaga ya punna-punnangi. Al-fakir waramparang ipinrengi maki pangka anu cinampe mi wija-wija itu hanyalah titipan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihat. Waramparamu wija-wijamu na belo-belo lino mi. Dena ya punangi agagae. Jangankan pangkat, harta, jabatan, keluarga. Watak kaleta bawang na pinrengi mi pungalatala. Kesehatan ini hanyalah titipan. Dena ya manan na tawe melo sehat tutu. Sila surong malabiki, nanyato mato malabiki yang kiri yang maseri pungalatala. Makanya tadampeng ke kamaraja. Ketika selama ini kita selalu berpikir bagaimana caranya hidup sukses. Dena faja tu pikir fekogi namanya mengatutungengi. Dena faja to mapikir fekogi nyawa fekogi carana namanya metinroy. Dena faja to mapikir maka fekogi nama kanja Andre. Selama ini kita selalu berpikir hidup sukses. Meloki tua manyameng. Tapi angka ganang kay pada pikiri ki makada bagaimana caranya mati sukses. Urani garam ruman nawanawa makada fekogi carana namanya matoa matingengi. Tadampeng kamaraja. Dega gatiwi ki maladde mapalau siladde asawan ni tati wali pusee sangadinda yewe tubuh kasarae melo ipandri melo ipatinro melo ipaseha sementara tubuh kasarae melo miburu mancajitana napapalau ki asawan ni melo ipak bajui masoli. Bahkan ipak gayay ang kamahanan ni rupan na skincare kuro. Mapamula BRL na, MS In na, MS Glow. Tega ni Elizabeth na. Padahal, ye mana ye yung kosoki masoli melo miburu mancajitana. Siaga egana tau nasusay alena untuk niya mengipakitan na tau eh.
Kalaman na yinreng ulawenge pada patapi pada parabola lebak na ifake lobot tinggi. Manyaman wana tawe mita kita piidi masesa pak cicilan na ulang-ulang. Mahagi na lo isesay ale untuk nyamangi pakitan na tawe. Samantara atungat ta yewe ilalan nalino na matandre 60 na 3 taon, 70 taon. Cedek minarekong karate seratu. Bayna sittina wa sabain. Kehidupan di alam kubur sekarang ini, di alam barzah sekarang ini, angka nagkorotuo 500 tahun. Magitan niya yero malada iperhatikan kehidupan selanjutnya. Makanya berapa banyak orang yang tertipu dengan kehidupannya. Yene nasa fung Allah Ta'ala, walau tara idil mujarrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Benenge pada muita matu tawir ya sorimun rinda po ngala ta'ala siaga egana tau masasekali. Na paroko irupan na yolo na puan na. Baka masirip paconga irupan na. Na inapa pada gora, Rabbana abasarna wa sami'na wita ni puang, tongang ni puang. Iyan na pala guna na to mas safari melo ki marengkalinga ada tongang. Iyan na pala guna na to loma berajama Yan na guna na to macwe pengajian, tongang ni puang, weng kalinga ni puang. Farji'na na'mal salihat, akawad ding ita parewa na kasi puang. Napaka melok pegok amalak madece. Magi karena orang tertipu dengan kehidupannya sendiri. Magi sibu iparakai watak kalena. Sibu imongkosoki tubunna, padahal tubuewe, watak kalewe, gang kami calori na ko burue. Paling lama 1 minggu, 1 bulan, buru ni mancajitan. Tapi di dalam tubuh ini, engka cedek corona tarunga ki fungalatala ya sange ruh. Ruh ini terkadang diartikan sebagai nyawa. Meskipun nyawa itu tidak mampu mewakili kata ruh. Engka nyawa cedek na taruh ki fungalatala, engka ganang kay fikiri ki andre na ya roh. Ruh inilah yang akan kita bawa sampai alam barzah. Yan na romelo, tuwa man nanungang, gaga matena yaro pa. Namagi din ng kay farakay yaro andre na. Na gaga pasasaki, gaga pasisali anana tomatwa, gara-gara mana, kecuali may tau imalufu. Gaga pasisali tau si anggota mas sila sur gara-gara pangkat dan jabatan, na sabak watak kalikas sarang. Kenapa kita tidak memperhatikan andre na iya nyawai, si kiri sampajange fasidakai. Sila suruh melebiki, nanya tomato melebiki ang kerja maseri pungalatala. Seandainya kita sadar, narekomelo ki perhatikan inannu i agamata. Semua yang kita lakukan, ibadah-ibadah, amal-amal yang kita cari, na cek dimi apungan na. Melok mana ki pake merepe ko fungalatala. Toma sampajang na sabak melok ki merepe ko fungalatala. Toma palaw na sabak melok ki merepe ko fungalatala. Kita bersedekah, melok ki merepe. Jadi cek dimi, takarruba ilallah. Nareko yulle ni mancaji tau si depe si bawa fungalatala. Nadena to sila de mapalaw na pole wasele. Cuma terkadang kita mengandalkan sholat. Sibuk masam pajak duha untuk sampai dalil. Hati-hati. Lese aman ya. Mancaji pakai-pakai itu sampajang. Sibuk mas sidakka. Yasa ko mas sidakka kinasambenga ki puang alatala mega. Napindrengang i puang alatala. De gaga masalah. Mas sidakka ki. Itajang amalak na tidak persoalan. Tapi jangan sampai itajang amalak na. Tapi pasti dekat tak ada tiwi ki merepe ko pengalatalan sabak wasele itaje. Amal itu pasti ada. Asal ang decengi pego pasti ang kapamalana. Inna Allah la yuhdipul mi'ad. Pengalatala de sisa nang kana pasisala jancin. Ko masampaja ko runtu apalang, masidaka ko runtu apalang, mapuasa runtu apalang. Jadi kuna jancin ni pengalatala de na mangking itajeng Eropa. Cuma ta coba gare, iparesa pe mangiro ibadatai, pakkasiwiatai. Mari kita kembali bermuhasabah. Jangan sampai kualitas yang kita cari hanya kualitas duniawiyah.
Agana sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas. Ma akhafu an tusyrika min ba'di. Denang ka umetau mu pak dua po ngalata lari pak di monriku na sa Nabi. Walakin akhaf neka iya kami nang wetau aku umatku ketika hatinya sudah dimasuki dengan hubud dunia, kecintaannya terhadap dunia. Narekot tama ni ko atita papoji ritujun nalino, yan na tu biasa tahu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Denang ka umetau mu pak dua po ngalatala pak di monriku. Yang saya takutkan, jangan sampai si salah ko masih lesurang gara-gara waramparang. Yang saya takutkan, dena sewa ada mak bali bola gara-gara solongan. Iya na waktu pabosi mak pangewasi. Kami itu je tau makor paduka kampung. Agak ya sa paduka kampung, engkana to mak pangewang alena menre asan na. Engkana to si salah alena si madan na arisan na. Engka to mak pengadilan, ako tanya alena sabi alena tersangka. Paduka kampung. Ya mana menjawana kunis sama ng urusan na tahu eh. Tahu yang kata folena, alena kami man ni ko yawa bola pandru-pandrung yung mataja. Kadaga sinatong kayano. Sila suruh malabiki, dan niya tumatong malabiki yang kere maser mo alatala. Tadampang dena marigagay sa daali. Siaga ni tau madeceng, idi nalalangin nolan lete. Jangan sampai megangit o masolangin na sabak timuta nolan lete. Yewelino cinampak mi. Kejadian yang ada di alam raya ini, itu adalah cermin bagi kita dan tingkah laku kita. Nareko angka tau makalasi-kalasi ko ini, aja yolo tasalangi tau makada makalasi memang. Tapi taparesa yolo aleta, ingga pura takalasian. Nasabak melo na pitangi po ngalatala, makada yesi pak muhi. Nareko angka anak ta mabata-bata cede, aja sana jolo tasalangi ron anae, aja sana jolo tapay bampay. Paresa jolo aleta, umuru siya tau nginapakoro batata. Pak yero melo na pita po ngalatala, makada iya na hay si pak muhi. Engka tau maseke, jangan tapa makada to seke to hay. Wadita tanay aleta. Hingga pura ya seke ka. Karena orang yang kikir kepada kita belum tentu kikir kepada yang lain. Jangan sampai ini minon rumah seke tapi mabasa mo ko to lain. Yan naron kada to Fandri tata, jangan sekali-kali berprasangka terhadap sesamamu. Ketika engkau berprasangka baik, maka itu akan ada pertanyaannya di hari kemudian. Ketika engkau berprasangka buruk, maka engkau pacalan na serimunrin na pungalatan. Berprasangka baik kepada sesama, bebas sapaye, kanja pagatau. Jakam mana idi minonroy makanja, tapi degagane wada ko si kampun. Jakam mana makadewe kajja patau ye. Kamu idi nonroy makajja tapi makanja mo ko to lainnya. Makanya tidak ada hak manusia untuk menilai yang lain. Yan na tunakada tumatuat taryolohe anak. Aja lalo muasapari saliwan na rapamu. Maka day alena Said Nursi rahimahullah. Pandanglah ke dalam dirimu sedalam-dalamnya. Jangan sekali-kali engkau memandang keluar. Kalaupun engkau harus memandang keluar, pandanglah sekejap saja. Dari komelo ko makita, akita ko lauri atimu magamuatu. Aja lalu makita lo saliwang. Aba aku makita kilaw saliwang, malalaya tu pakita itu. Kita bawa tawe mamotoro baru tapo malala tu. Tiga si Romal motor. Aga si Ronabalu. Tiga ero galuna na pasanran ng liang. Malalaya tu. Kenapa? Karena angan-angan itu, itulah kendaraan iblis yang paling cepat. Nawa-nawa. Narekofa kita Bapak Ibu, engka capak na. Engka atak buturan na. Tapi kung nawa-nawa, namuko ki amparita tatong narat ito Jakarta. Kung nawa-nawa. Makanya degagatiwi kitu masusa sa gadin na nawa-nawata. Loki-lo kamas safari, tasbe. May gataw. Tadde nga masandala. Di pa na mas safari, tadde ni sandala na.
Loki mak baju seragam maka da matu tawe koro yesiro wajunna. De pana joka maka da ni tawe. De pana kada tawe alena maka da memang ni. Jadi de gagat tiwi ki masussa sangadin na nawanawata. Makanya maka de andre guru tafat tasawufu mengalirlah seperti air karena bukan engkau yang berjalan tapi engkau hanya digerakkan. Teniatu idi mas sempajang tapi ipas sempajam ni. Makanya maka de andre guru tatofandritai ajak muapunangi fakasiwiamu, ajak muapunangi waramparam. De gagawad dia punna-punangi. Aga batuangan na agurui mak bere samanna tanya iko mak bere, agurui mak tarima samanna tanya iko mak tarima. Nigi tahu napunangi sampajanna, napunangi fasidakana, maka dawe pura kak tu masidakah, pura sikak mas sampajang, aga nasa pungalatala, ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Dalam kaidah bahasa Arab, dalam ilmu Al-Quran, kumakadai sodakatan. Itu tidak hanya sekadar diartikan sebagai sedekah, tapi itu diartikan sebagai kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan. Ajak lalu musolangi papedecemu, amalak-amalakmu. Nasabah musioi, nasabah apun-napunangang. Jangan sampai amalak pada musapa dosa mipulay ko pak cia ko pajar rampi. Maka ega tumatu tau nasapa ya palan na fasidakana tapi de na lologang ya sorry munrin na pungalatala. Maka de pungalatala pekogi melo utarima apalan na fasidakamu sementara de na paja sio itimun na padamu rupa tau tuli icarita mikulino. Pekoga melo utarime apalan na sampajamu na de mu pajak cerita ko padamu rupa tau gangkan na silele bicara de nenre iro apalange magay tasyo ikut timun na padat rupa tau. Ya narusabakna maka de nabita fakanjaki niya. Narek ko po ngalatala ya katay dito na faraluni sa tawi. Ketika amal ibadah itu niatnya takarruba ilallah, dito na faralu mega na cedek na. Namutoni mega narikode na bawa ki madappe ri seserajan na pangalatala namutoni cedek ko iya narotiwi ki marappe makanya ada kualitas yana na kada to handritata ajak mucapa de cedek wadi jaji fasidak kasih 10 rupiah mancaji lalapama seresori munrin na pangalatala ajak to mucapa dosa bicu jakam mana ada balemu narutungi amalakmu 50 tahun. Pak yasangnya ada balle biasa na pandangin te tahu maka ada dosa bicu muah. Maka dia Imamul Ghazali Al-Hujjatul Islam. Kebohongan itu adalah termasuk dosa besar. Apa alasannya? Nasabak iya naru ada balle punna sininna dosa yang meipigau. Yang kedua, dega ganang katau mak balle tasisen. Pasti mak dobolo balle na. Karena kebohongan itu bisa ditutupi dengan kebohongan. Biasa makadet magi di munondo masigi na sama-sama ka padahal dero na masama. Si sanay tani makadaga pala muanre na sa Pak Bura, ganda ni 2 balle na. Pak musti tutu iro balle. Balle to pa wadi tutu. Tongang ibecu narek kumakuli-kuli ibecu becu mancaji batua. Makanya makadali Imamul Ghazali na iya tu balle si tongan na dosa lopo. Jadi de na wading ipandangin te dosa becu. Jakama na sila ki makareso malak madece. Ternyata ada balle sila pata bawa wading inarutu nga malata 50 tahun. Sila suruh malabiki dan niya tomato malabiki ang kerja maseri pungalatala. Narima kuanda dari itu pada loni may mengkalingi pasan na tomatuat tariolo. Bajah sangadi ang kapapetoto mo masumi tatajang. 2 na murupangag ka. Rupa ilopimmu, rupa to'y pa bisena. Ang katumelo na baryang pungalatala kami ng makanja kuleryalin. Baja sangadi ang kapapetoto mo masumi tatajang. Italalo ki batela. Akatan ni ki paseng. Tapi ki kajatua. Alindruk ki rita na pajang. Posipa anu dee na ang kanade. Malilu ki si pakainga ki. Rabba ki si patoko ki. Idi na tutaw ibilang tumapejapu tongat-tongang.
Baja sanga di angka pa petotota masumi tatajak rupailo pitta rupatoi pak bisena. Aga betungan na suke tak na pada ya sukeki. Olak tak na pada ya kolaki. Waju tak na pada ya baju. Aja je tuli minra waju. Pak la satu witero tak cek di baruga cek di waju. Dua baruga dua ni waju ya surojai. Apa baruga karena dia na lepuk sarojai na kut. Suka tak na ya suka ki, olak tak na ya kolaki, ajak lalo ta pulangi tahu na reko idi deyu le mulai. Magi nasabak ia tulino cambil lebat tadi di rupa tahu. Ketika engkau ingin memahami tentang karaktermu dan dirimu, itai pekogi cara tahu mapake ada ridi. Narekong katau makanja ko idi, wadingi jaji, yan na tu sifata. Tapi narekong katau majako idi, yan na tu sifata. Allah ingin melihat seberapa besar responmu terhadap sesama. Yang itu camin na ampe kedue. Makanya, li suka pay mo maparenggarang. Makada, ajak na malad na yapunangi yewan walino pay. Ajak na malad na ilalu. Makada wadiki ka mapalaw, apalaw mo ki. Tapi tanya tu palaw nge pabole wasele. Aga pale, inna allaha yarzukukum. Sitongan na puang alatala mi makberedale. Yaitu palau nge sabak mi. Mapalau ki na sabak melo ki mapaki ata ko yolo na pong alatala. Upan na deto mapalau, jakam mana idi melok mancaji puang. Tapi jangan melihat rezekimu dari hasil usahamu. Maka rin nabita, mayarar rizkahu min kasbi, pahuwa syirkun. Nigi to mite papedale na nasabak polek ko karisona, de nasading yale na mapadua. Pekogi pale mapalauki na saba ataki na caca huang alatala atau makutwe. Berdoa kepada Allah bukan hanya sekadar meminta. Benenge melok mi marelau na mode ipau pa duangang ni sato huang alatala. Pa alena tanang ikuatita. Den na matto atim meloduang sangadin na huang alatala pakedo. Aga pale to meloduang na saba huang alatala na hoji atan na kumadarariwi. Persoalan Allah memberikan atau tidak apa yang kita minta tanya urusan na pungalatala. Makanya parallu tapahang tega onruat ta idi atay tegi onruan na huangi. Pak mega ata melok na tadangan na huangi. Napi meso galun na napi pura nampo galun na napupu kita panajalo ni 50 karu matu ye. Sila lo na pura natala balu-balu na nasa 10 juta matu sa rona ye. Yeroab balukangnya wilayah na atae, magalungnya wilayah na atae, tapi wasele na urusan na pungalatala. Mas sempajangnya wilayah na atae, urusan na atae, mas sempajang. Tapi persoalan itari masih bawa de, tanya na urusan na atae, urusan na pungalatala. Pak makaya gatu napangiwangi atari mangan na sempajangnya. Mahagi na tadangan na pungalatala, melok pada itadangi. Ya guri mapake atay. Nareko sila nga mo piyita winruri pancajin na pungalatala hati-hati. Jangan sampai ang kanang kasewawat tulab bimaryasa italeta na tawe. Itu sudah sombong. To matampoy din ulam memobaw na suruga pa. Nasa ngalinan reguruta hari sa Al-Makfurla. Nareko ang katawmi talab bimaryawa na alemo. Matampo no tu. Kasi asimo alena na iya. Magaratak muaka na alena, maca muaka na alena. Matampo no to. What di jaji kasi asi tahu iri tujun na waramparangnya, tapi sogi iri tujun na penadingi. What di jaji denu letuluk iri tujun na waramparangnya, tapi what di jaji na tuluk ki na sabak paduangan na nolan lete itarima. Si bantu tahu siapa perluat tahu. Makanya di sisi Allah dena what di matanga maka iya kami na malebih. Karena di antara manusia tidak ada yang hina dan mulia, agami wadi mapasilengi. Inna akramakum indallahi atqakum. Na iya kami na malebih risesena pungalatala, yan narito tahu kami na maturuir parentana pungalatala. Sila suruh malabiki, nanya tama-tama malabiki yang keri maseri pungalatala. Taparajaya nga dampeng, dena marigaga tu pada isad da aleh. Alaki wattu cinampe to tudang iparesa-paresa ati.
Engkamoga tulisi sompong si bawa pongalatala yari gana tak kalupay. Dito gana pusay ki na saba urusan-urusan lino. Dito gana pusay ki na saba wija-wija. Dito gana pusay ki na saba jama-jama. Maka de Andre Guru ki Haji Abdul Malik. Na dega gasusay ko laway ko si bawa pongalatala sa ngadin na chinam. Guru tambo dalle na puada mataru. Maka na rekomelo ko lolongang asan nangan nalino. Peko gibate mo mulle mewa chinam. Karena ketika dirimu dipenuhi dengan keinginan, maka secara otomatis lanya iparenggarange taddengi adape ri seserajan na pungalatala. Mas sampajang yasang alena dito to marappe yan na nasa tumatuat tardiolo kupu amani utue boro lindro. Pekogi pale atita taparakai. Maka de andre guru tato fanrite. Tak kajenna kami tarupatawe sibuk parakai rupanna. Sibuk parakai tapana. Nasabak masiri ko pada narupa tau. Tapi denang kana parakai atinna sementara ati tulinay ita pungalatala. Ati malada na ita pungalatala pa. Pungalatala den ita tapay. Yan ay nasa pungalatala na masasakali ko tumati. Mahagi na tumasasakali karena kita tertipu dengan keinginan-keinginan dan kehidupan dunia. Yan ay asangi ad-dunya laibun walahun. Dunia ini hanyalah permainan dan sendagurau. Makanya jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Ya kama na makadaki ustaz di macaramay, bicara agama. Pakaian na lebih pa. Wadi jadi ustaz pakaian na tapi belum tentu ustaz atin na. Kama na makadaki majalis talim sumangap parita malabbi manang waju saragam. Ya mo mega pa saragam wajun na tapi tanya si majalis talim timun na. Jadi jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Ya romalada na ita pungalatala tu ati. Nareko makanja i ati macue mo tu sisae. Tapi nareko ati masolang fada salama de gaga de cewat ditabuka. Sila suruh malabiki dan niya teman-teman malabiki yang kari masyarakat pengalatala. Sakira cukup sekian na magi-magi makiguna lori di manang. Kuito ko lori alena to mabisaray. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.